So otveranjem výstavy robotoch maľunkov amatérov opštiny Šid na večer na 20 hodín v Dome kultúry u Bačincoch počína tohoročná manifestácia Srímsky poludzenok Čobanský. Po otveranju výstavy bude otrimaný i výbor najkrašej pastírky od 10 prijavených a potom i kulturno-zabavná programa, u ktorej vežnú účasť domašní kud Dragutin Dragan Koljesar i hosti zo Zvišničeva, Bosutu i Srímskej Rači. Na koncu budu svjatočno dodeljeni nagradi pobjednikom tohoročnog memorialnog fotbalskog turnira, domašnjim za perše, Višnjičevu za druge i Bikiću za treće mesto. Centralna manifestacija bude otrimana na iduću sobotu 29. avgusta na Salašu Česmin do. A Bikićani i Šiđanje na jutre u Đurđove budu učestvovati na tohoročnim festivalu židlovog špivanja Najšenje za budze. One ženješka rišeli problem s prevozom. Šiđanjom pravda i nadalje ostala briga jak rišiti problem zviška svojih amaterov u špivačkih grupov, za ktorých jak hotoreli u organizatore njed mesta na festivalu pre velike číslo šidskih tohoročnih učašníkoch.